kumai ni sekolah lebih dan dekat bagi ni kapon ni syukur bantip pi la kanus nam benta pi lawan syem benta ni kerja ni kan. Kajile sim benta jonga ngalabun don trai kumba. Saupo sanpo. Ya hagani karan pada hagani ke Shillong ran la kanusin pi lawan syem benta ni. Naduk pada sedang sipos nam humeng lawan. Ni so tena dia kata nang tap dengan isu kuat bantip ru benta kai ka ha kerta ka jong pi uble lo kyrkhu pi ka met ka bakoi ka bakia bagi isu kuat bantip ye pi pada kai ka kupor ka pi ai pada shaki briu ki ba nishim benta ni ka kupor ka pi ai shaki ba pi te pakani karan gamde karan ka bangin yen long commercial ni mo ka ni karan ka de ban ka shan ka kam ka jong i briu ki badan ka jingduwai ki khot met te kai ka kupor ka pi kuat ban ai pada shaki ba Kubuar ban ai hai ki pajba na ka banta ka ne ka jing pen simbata na ka ne ka na ka silang jong synod ma ai nga kat no ada bajing sukmen ba internet ba pilala ban peniat ya ka ba ki long pa ki kun samla ki kena red bat kini ki baduna na dong sedong kini jingduwai ki ba ki jat ki te pilala ban pensim bentalang hakane kesni te katno ke jisgau kemen namar ba ublei ura ai kala 20 na ka benta jongki ban beli kane kala 20 ban pen kemen ya ni ki kena baro badengi kilo pa ai ba ublei ngaru katno ngesgau da ko jong kemen namar ngakwa ban wan benisim bentalang hakane ka jingiasyllok menta te ngada ko jingmen mal dengan wan ru kwa ban wan man kwa ban ai min simlem na ka banta kini kun samla na ka banta ni heberit ban nam tani ki kun ki baduna ngakatna kumen bagi yo i bagi ya ki merah ne ha surokat no internet mentai ka bangan ya kun ngam kwa la siu ban ya kun mar np ni kena katang internet ba pi ki sim betai joki te ublei la kun ko do na ka banta kene ka Synod ka ba pila penlong ini ka sni ka bakrau bat kene ka Synod ka Shillong ka bai kam Francisco hadim habut nang pada ke jalan nanti jauh le dari jing te sitam ko jong pikir romba ki ustor bar ko kene ka jing seng ke jong pi kene ka Synod ini kan senang ki usaprang bat kan senang laban na sai so ha ki kam bar ko Reshibo dia bagi sokumen cisha bagi laban dan dekat bagi kok kemoy ibalong inong mare ibarang batam bagi besim bentang hal kibon kino di mare athong ha kanega ha kari ke jungi ba shabar kari ru reshibo kemoy ube nang kyrkhu pi ka me ka bakoi ka bakya bagi soskan pidan mo pi bagi ru. Thank you so much again mo tambaga we ngakwa ban ong lada pinshim ya kene susi khendiat namar ba ya kasnem jong hakim juburom dengan dale siapa ka we kene ka India la dale wat la ya kun tamar we ru ki kenyi kasnem jong ki bu e kenyi posan snem te hani ka makhali ajong ipat ngampua ban wani simbetan namar ba ya kasnem jong hakim jubu te ladakin butang riu prosnem hajrong nyo prosnem longadang la panwan mani simta nyopo de ban pin botang ye nyopo ro kadang la banwan ni simbata banwan ai musim la batani kena pada ni kun sama namar ki kun samla pergi kena rit ki heberit ki dalong ki klur jonggeri bat jong ka perthe ru gumje namar ki dele ki leng ki jaka ki la ban siu tu ye ki telik ban ekren ban kena bat kin long kita ki klur jong gaje jong ka ne ka makhlia ge jongi kan long kata ka ban sei tagi stok ki ba ha ka ne ka makhlia ge jongi rei hage jing bom signal jong kim ju kin na ka benta ge jong apa de kan ngalam na ka benta ki kun Samla nam ta ki long pa de kim ju kinkor lada ki kinkor kin bu yusnem jong ngan wan benisi metal lada ki meraki kena ro ngan wan lada ki meraki tangki Samla ro ngan wan namar tamban wan ai musim nam ta ki kena rei hage we jaka ngele ki leng lagi jaka ki ya kesnem jong ki buam bot nga meda tamar welu ki bu esnem jong nyo posan snem te tangane ke makhli jong i tepat ngam ju kwa bane si betata metan mar bu riu pro sam snem hajrong ngalwan
lada pibu ke snem snem mamjuan te lada pulong ka balas lo bhanga kerpat laga benta kani ka makhali age jongi ya pikir orang ba baro krej ba phin la ban seo ken ba phin ya perkhat ken laga benta ban yo ban wan ban isi betal lembat ngaha kani jaka malak ko iso tanal pila peso yi kata to reshi bone obre nang kyrkhu be pi mo ba ngi shikwa ban tip pi menta pi kani ka ran ka pi wan ni ka Shillong ran ka di ka sin ka pning kong ni pi ka sin ka pakat nu ka ni yang hati em kan ingat bahasa Hapin kok coba nih soalan ka di Shillong ran di pi bre ba Ngate la awan alesin. ke ai ka jing so ju pi ke ai ka jing i ju pi bre ya kani ka ran bre na ma so thu ba kani ka ran kam le ka commercial ran di ke ai ka ni shikwa ai pi kin ai ju da ngi la ni ke ai ka jing shem ju pi le ba kani ka ran da pi first time tai la ban bu si ya ju kino ki marathon ki bahkan nak ki bos ayo ni dungi kan yarap di kena ni kalong saudara proper ini ban promotional health promotional kay ram pun na ino ba sin boy la long here into sports ka whole mindset jong ki ba shim banta ha gini ka whole mindset jong ki change ka attitude jong ki change ka fitness mental fitness physical fitness ko ka change dot ken de kay rap si pun sha ni de men bakan nyai long kum ni kan nyai don bikin kan yarap ikna ni kini ki samla ki bikin ya shim banta ha gini bikin long ket ko kin kya ni ko ye pi bre ba Jisha hoi kini kemerten kini kawai keba ngasutu agajing mare jo in December dep kai discipline pi kai discipline maintain ya ka kabam ka kerkom tia kerkom ban plutbor teteng dan kam kamet ban rest te kai pun ki kamtam ni kon samla ru bangai menta kani ka hakani generation menta ngai ba ki kon samla teteng i kla kim chim kya san tu shui ka health te dak jing wan kini ka don ni marathon don ni organizing kumni kapen I men si mi ki ba kap change ka lifestyle jung ki kap change ka attitude jung ki ba ki sutu ba ka health kini ka way ka ba chiko chi ka ma po ka bathe kam ta me hoi ding nang start ni don kedan per de la regim don ni ka met ko ba kya don ka discipline ya ka jing im jong na try ka ta ka long ka ba itieng tenga kemen ba ngai stonat ka jing wan hang ni ban chim taru kam dari ta ban om ngi niyo ka jing job ini wak tiki medal ini kini jing job kini pa ngila ban wan mensementa mina pendep ini karan kam tame bangi don kamring kamet ke pokoj bakia kata kita ngi ka kamensim encouragement ya baru ki participant. Thank you so much again. Ko wait ang last ka jingkali ka pangadon mo. Kay ka khubor ka ba phila ban ai pat shaki briu pade ka ba tang aling kot kay ka khubor ka ba phipwa ban ai shaki briu. Namangis ko thu ka ni ka ran menta ki ni ki briu ki banyarap ya ki ni ki project sementa ki don ki briu kena ki briu don ka don jindona ka khatmet. But kay ka khubor ka ba phipwa ban ai pade shaki patwa pade. Ka khubor ba kongsan kari disiplin jingim kari disiplin namar lada pidoni ka disiplin jingim kanu benur ka bala men lelo te fikwa hakal yang pulina hakal akaina haki jing trei jing katana na dan hi disiplin kamun filaban manage ka por filan manage filaban yo ka nam filan yo ka buram nan Rishibun ba Te kawai kini ka ban tristom ada di ki kena samla ki tang puli ki tristom ki puli ba dari ki bala don hakini ki kedan ki bala tre ki office prepare makiru ki penne hok jongakam kini hoi kini ka ban maintain ya discipline ya lifestyle ki jongpi tengah I sim kini ki kena semla ba jur ki rongba ngi ba he ka kataru ni wan jimenta niru badai ba in discipline ya ka jim jongi ka lifestyle ki jongi titang ta ko por ko Rishibun ki fibron dah hang ni pat ngidon ki Nongiashim benta ki batang kena ba pat ngis ngau tenat bengila bandon dekat pat ki lekin yang ngis kwa banye keli ki nginya tip ngi kwa ban tip shoi ka kerteng ka jengki pat ka jakasa ka jengki pat ka kerta ka jengki fi kerteng kum dukun Ang sandi kita semua. di fi sa she ai Cakap ng sila. ni wo pila kan lu snam Nyaw. pila nyu snam fi mare fi skutenat nyaman mare ngai tenat paham benda fi wan pila thaj ma pila mi siap lu nei fi so tenat menta fi mare fi klan ban nei ti fi mare benda fi la ban pendep ka ji mare fi so tenat fi yo fi keduk perlok ni amang dia benda ti kai benda beli benda fi wan mare benda beli fi wan mare
Oh papa, may papa. Balong kom no marek kuan. Ban klan. Wow, that's nice. Tifi kwa kom no beri perlok jong pi bakin le. Pi kwa ki perlok jong pi bakin klan lang kom pi ne, pi kwa bakin telak ne, pi kwa balong kom no. Ban klan. Tikin hap le kom no pan. Ban mare. Ban mare. Very good. Thank you again. Ta se pi kon. Pi keteng ai kon. Nuhun sisya besay mat. Wow, so hun shisha besar mat. Pi sa ai kon. Siya kerut ng siliang. Secret nong Shillong. O fi si parahan ya. Wow, si parahan pi kan senam pada. San. San senam. Pi mare lang. Bila to mentap dengan bu yang gue gaji keli fi le ayu pada ban smart kom ni ban klan kan ni ban mare. Si mare kai step ne. Ani yo kan de baju fi kia. Dan Hendriu itu san. Ani pi mare ban no pada. Bad hemen. Ban men. Manu pada besi job. Kamla mo pi ne la men ne. La amben. Lah men benang he temua la syai pi bisa lai ini. To ni kwa bentip em kon ni fi bam ja shibun fi bam jor shibun em ban klan. Bam cibun. Bam shibun. Di fin ong ayu beri perlok jong pi ki bakwa ban marek ki di ban bam jung bam shibun babah ne. Ban bam tang kaja bak kadok ne. Jing bam babha. Kijing bam baba, very good, well done, thank you so much. Kata agak di kakubol, kapi piong perlok jumpi ni kon. Ban bam kijing bam babahan, deh apa mak? Kah, bapi par kon pi keteng no. Ibang sisya besay mat. Ofi ru laju ne. Pi dei kum no. Ya day si para. Ofi di sipara pro lain kon. Kadu senam pi don. Krasnem. Kelas 6. Di fi mare elang man custom. Firu file you pada fishu pishu bam ne pishu bam jung bam babah ne fi kitya tang step ru ne Bam jing bam babha bat kidang step. dingin sia mare bet ne nginya krekot baru ne Shimmer. Mara bat krakot ha. you dei ban minut bale you dah Minat. Ban krakot ban pas. ban krekot ban pas di ke pada bapi kwa iki perlok jong pi bekin yak ngoi fi bapi kenan pi kwa ban ong kum nui iki perlok jong pi pada Ban jing bam dashi. Bun bakin klan ban maraki. Kinga. That's nice. Thank you so much, Kon. A big congratulations again to all the three of you. Mukon, God bless you. Mukon. To, bahasa ini siapa pandai kan Christian pila orang siapa ni dekat Shillong. Chris buat ni kong pandri. Kena Shillong kena itu honestly, nado ka first time of organize. Way back in 2011, 2012. Kaya the first Shillong run kaya file sunam you. 11 na 12 ni hata ka po mga ngashim tama ni pimpat ngipat yo ki Jesse saka Shillong ran kalau open gum to te ngawan to la ba to po ngamde no mare mo ngai su ipi kade ha to po organize ngani ngai nong ji pi parlok te na po ka Meghalaya Swimmers Association ki ong to nyele te ka to po na kemausa kade arts pa ringa te na ka MSA ka Ashispa ngi ni ngas pa ngaro ngamde no mare ngamtep asile tang fafan bagi parlok bon mare ani ngasuban bi ngasi bang bun gaya ngala babi bang le ko ten rei nang tu pada ladap kasubang ladap layo ladap na asubang tengok to every year nang tu hadom ta kapat stop kadang le bet bom mula ba kadang noru ngawan bet plus benta hoi flak pun kieu ya ka arspa benta lapo gi rospa ten rei kadai kani pada ngang ong ik brio ba kadai ka charity kadai ngile ke ibu bah nama di filip mare sabar ni tu ipi ka batado nei ka ba filip smokiru ka poi sejar spa ngamba ngablai mare sabar te kalong very expensive te plus kamdan e ka ong ka thong ba filip charity kan kani pada ngilo le bah kan ya kadai charity kan ya kadai ta kan. Thank you very much. Kaya kubor pada kau pi ayu pada pi kuat pada ayu pada sikit beriu pada. Ka kubor ka ba ningkong ning sabe kalong ba filen kan ma ba health is wealth. Kani kijing mare thong pi ngi mare kai ya practice malak step ngi le kalong kamni ki bangia impress ki bre em. Kadai yeladi i build yeladi
balik nano kat file kanu file activities physical activities kaya rap balik kaya rap ipi no ba file every day kalong filong discipline kan te kini bade khubwa kalong ba nang ta fit plus filong gum ini filong every year tinggiran ketong kan ada keselan ketua kelajan inangnya yele syu berdisiplin me practice me bakadon bade ketua ketong kini Shillong ran tinata metai keladan saka sora ti kungini ki bro kidi it's a very good thing kan kamtam society jungi apo Meghalaya hanya Shillong khas hills boro ko bagi don kata ketong ba boro ya banyak ya lo active kan physically active no ba da fi mare na da fi snya cycle na da fi jina no gidan kam activity at least 3 times or 4 times in a week you have lo active you have to spread it out for the good health and for fitness. Thank you very much. Thank you so much again. God bless you again. Yeah, thank you. Yes.